Collègues et chers frères, effectivement, on va aujourd'hui parler des engagements qui ont été pris par la RDC dans le cadre de l'accord de Washington. Bagenzi banje namwe bavandimwe nkunda kuko uyu munsi turaza kuvuga ku bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyemeje kubahiriza mu masezerano ya Washington. Mureke tubikore mu buryo bwigisha kandi busobanura neza bitewe n'akamaro k'ingingo tugiye kuganiraho. Nkuko mwese mubizi ku wa kane Ukuboza ushize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyanye amasezerano y'amahoro i Washington n'u Rwanda, ayoboye kandi afashijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Perezida wa Amerika. Aya masezerano y'amahoro yari aherekejwe n'inshingano zitandukanye impande zombi zagombaga kubahiriza. Izo nshingano zigaragara kandi muri kimwe mu byo mushobora kuba muzi ari cyo CONOPS, Operational Consult, inyandiko isobanura uko ibyiciro bitandukanye byishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano bizakorwa. Muri iyo CONOPS rero u Rwanda rwiyemeje gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kuva ku butaka bwa Kongo. Ibyo nicyo bise gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yiyemeje guca intege no gukuraho umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda wa FDLR. Iyo tuvuze kuwuca intege cyangwa kuwukuraho tuba dushaka kuvuga kugabanya icyo u Rwanda rufata nk'iterabwoba FDLR irutera. Niyo mpamvu uyu munsi twishimiye kubamenyesha ari nacyo cyatumye dutegura iyi nama n'abanyamakuru ko habaye intambwe ikomeye muri uwo murongo. FDLR nyuma y'igihe kirekire cy'ibiganiro n'ibikorwa bitandukanye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, imaze gusinya amasezerano yerekeye kwamburwa intwaro, guhagarika ibikorwa bya gisirikare no gukusanyirizwa hamwe mu nkambi zabugenewe. Munyemerere ngaruke gato ku mateka ya FDLR kuko biraza kudufasha kumva aho twavuye naho turi kwerekeza. FDLR ni umutwe w'abanyarwanda urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, wavutse uturutse mu matsinda y'abanyarwanda bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1994. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, igihe ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bahungiraga mu burasirazuba bwa Kongo. Tutagiye mu bisobanuro birambuye, FDLR ni umwe mu mitwe yavukiye muri ubwo buhungiro bw'abanyarwanda nyuma ya Jenoside. FDLR yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 kandi ibi ni ingenzi kubimenya kuko bivuze ko uyu mutwe umaze imyaka irenga 25 ubayeho. Mu rwego rw'aya masezerano ya Washington na CONOPS kandi ibi ni ingenzi cyane, twari twiyemeje guca intege FDLR, ni ukuvuga kugabanya, ndabishimangira neza, kugabanya icyo u Rwanda rufata nk'iterabwoba rituruka kuri FDLR. Twari twiyemeje kubigeraho dukoresheje uburyo bubiri. Ubwa mbere gukora ubukangurambaga no gushishikariza abarwanyi ba FDLR kureka intambara. Niba ubwo bukangurambaga butari kugera ku ntego bwari bugamije, hagombaga gukurikiraho gukoresha ingufu, ni ukuvuga kohereza ingabo kugira ngo uwo mutwe ucike intege. Ndashaka kandi gufungurira agace gato kuri iki kibazo cy'uko FDLR ifatwa nk'ikibazo cyangwa nk'iterabwoba. Twebwe nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twahoraga tuvuga kandi turacyabihagararaho ko ikibazo cya FDLR ari ikintu cyakoreshejwe n'u Rwanda mu nyungu zarwo. Tubona ko u Rwanda rwakoresheje kandi rugikoresha ikibazo cya FDLR mu guhisha intego nyakuri y'ibyo twita ubushotoranyi cyangwa igitero cyagabwe kuri Kongo. Intego ifitanye isano no kugenzura no kwigarurira umutungo kamere wa Kongo. Ikimenyetso kibigaragaza ni uko igihe ubushotoranyi bushya cyangwa iyi ntambara twashyizweho ubwo yatangiraga, mwibuka neza ko u Rwanda rwatangaje ko rutigeze rugira abasirikare bari ku butaka bwa Kongo. Mbere gato yuko iyi ntambara itangira, wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda, niba nibuka neza, Bwana Karega, ndetse ntekereza ko hari amashusho abigaragaza, nawe yari yatangaje ko iterabwoba rya FDLR ryari ryaragabanutse cyane.
kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarashoboye kurigabanya ku buryo ritagishobora gufatwa nk'ikibazo gikomeye. Nyuma y'ibyo nibwo intambara yatangiye, maze mu ntangiriro zayo u Rwanda rukomeza kuvuga ko rutayifitemo uruhare. Ariko igihe ibimenyetso byabaye byinshi ku buryo batari bagishoboye kubihakana, u Rwanda rwahinduye imvugo yarwo, rutangira gusobanura ko kuba ruri ku butaka bwa Kongo bishingiye ku bibazo bya FDLR. Niyo mpamvu babwira mbere na mbere ko nk'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubona ko ikibazo cya FDLR cyakoreshejwe mu buryo bwo kuyobya no guhisha izindi nyungu. Ariko kandi twafashe inshingano zacu tubyitondeye kandi twiyemeza gukora ibikenewe byose kugira ngo FDLR icike intege. Bityo rero mu rwego rw'amasezerano ya Washington na CONOPS hari icyiciro cyo gukora ubukangurambaga, hanyuma hagakurikiraho icyiciro cyo guca intege FDLR hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Kuva mu kwezi k'Ukwakira k'umwaka ushize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye icyiciro cy'ubukangurambaga. Twakoze ubukangurambaga mu baturage ku bufatanye na MONUSCO, dukoresheje ibikorwa bitandukanye bigamije gushishikariza abarwanyi ba FDLR kwitanga ku bushake. Intego y'ubwo bukangurambaga yari ugutuma FDLR yitanga ku bushake, hanyuma hakabaho gahunda yo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, kubambura intwaro no kubakusanyiriza mu nkambi zabugenewe. Kubera ko ubwo bukangurambaga butatanze umusaruro wari utegerejwe, kuva mu kwezi kwa Werurwe gushize twatangiye, ndabishimangira, gutegura kohereza ingabo mu mirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. By'umwihariko twohereje ingabo mu gace ka Walikare, aho nk'uko nibuka neza twohereje batayo ebyiri zatangiye kwitegura gukora igikorwa cyo guca intege FDLR hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Twemera ko iki gikorwa cyagize uruhare mu kwihutisha ubukangurambaga. Nyuma y'ibyo, guverinoma ya Kongo yegerejwe n'ubuyobozi bwa politike n'ubwa gisirikare bwa FDLR kugira ngo baganire ku buryo bwo kwitanga ku ngamba zigomba gukurikizwa mu kubambura intwaro, kubavanamo imiterere ya gisirikare, kubasubiza mu buzima busanzwe no kubashyira mu nkambi zabugenewe. Hari kandi ikibazo cy'ingenzi abantu bibaza: FDLR iherereye? Muri ibyo biganiro byabereye mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'umuhuza bumvikanye ko FDLR ishobora kuba iri mu duce 6 twagenwe. Buri ruhande rugaragaza aho rubona uwo mutwe ushobora kuba uherereye. Mu duce 6 tugizwe n'uturere 5 two muri Kivu y'Amajyaruguru n'agace kamwe ko muri Kivu y'Amajyepfo mu misozi miremire izwi nka Plateau. Ni ngombwa kongera kubisobanura kuko bidakunze kuvugwa bihagije. Impande zose zagereranyije ko muri utwo duce 5 tutagenzurwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo turi mu maboko y'u Rwanda na AFC M23. Bivuze ko muri utwo duce harimo 4 two muri Kivu y'Amajyaruguru n'agace kamwe ko muri Kivu y'Amajyepfo. Agace kamwe gusa bavuga ko gashobora kuba hari abarwanyi ba FDLR kandi kari munsi y'ubugenzuzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ako gace ka Grand Nord karimo na Walikare. Niyo mpamvu kohereza ingabo za gisirikare byakorewe muri Walikare. Bityo rero murabyumva neza, ndashimangira ko mu duce 6 twagaragajwemo FDLR, 5 turi munsi y'ubugenzuzi bw'u Rwanda. Nyuma y'ibyo twatangiye ibiganiro n'ubuyobozi bwa politike n'ubwa gisirikare bwa FDLR. Byaje kuganisha ku isinywa ry'amasezerano n'uyu mutwe yerekeye kwamburwa intwaro, guhagarika ibikorwa bya gisirikare no gukusanyirizwa mu nkambi zabugenewe. Ayo masezerano agabanyijemo ibice 3 by'ingenzi. Icya mbere ni intangiriro. Iyi ntangiriro ni ingenzi cyane kuko twashatse ko bisobanurwa mu buryo budasubirwaho ko aya masezerano ashingiye gusa ku masezerano ya Washington, ari nayo afitanye isano n'inyandiko ya CONOPS igena uko ibikorwa bizashyirwa mu bikorwa. Icya kabiri gikubiye muri iyo ntangiriro nuko FDLR yemeye inshingano zikomeye zijyanye
no kurwanya umuco wo kudahanwa. FDLR yemeye ko umuntu wese cyangwa umurwanyi wese uzaboneka hari ibimenyetso bimushinja gukora ibyaha bikomeye, ibyaha byibasiye inyokomuntu cyangwa ibindi byaha mpuzamahanga bidasaza, azagezwa imbere y'ubutabera hakurikijwe amategeko mpuzamahanga kandi akaburanishwa n'urukiko rwigenga. Ibyo nibyo bikubiye mu ntangiriro z'ayo masezerano. Hakurikiraho igice cyerekeye imyanzuro n'inshingano impande zafashe. Muri icyo gice FDLR yemeye ko mu cyiciro cya mbere izemera kwamburwa intwaro, gusubizwa mu buzima busanzwe no gukusanyirizwa mu nkambi zabugenewe. Ariko ibyo byose byashingiye ku ngingo ebyiri z'ingenzi zigomba kubanza kubahirizwa. Icya mbere ni uko gahunda yo gukusanyiriza abarwanyi mu nkambi no kubasubiza mu buzima busanzwe igomba gukorerwa mu nkambi zifite umutekano uhagije. Si umutekano gusa, ahubwo izo nkambi zigomba no kuba zifite ubushobozi bwo kubaho no gutanga ibikenewe kugira ngo abazijyanwamo babone ubuzima bukwiye. Iki cyifuzo ni ingenzi cyane kuko ni mu bihe byashize habayeho gahunda zo kwitanga ku bushake no gusubizwa mu buzima busanzwe zaje kunanirwa. Mu bihe bimwe u Rwanda rwagabye ibitero ku nkambi zari zakiriyemo abarwanyi bari bamaze kwitanga, naho mu bindi bihe ikibazo cyabaye uko izo nkambi zitari zifite ubushobozi buhagije bwo kwita ku bari bazirimo. Iyo niyo ngingo ya mbere. Icya kabiri ni uko tugomba kubizeza ko abarwanyi bazaba bamaze kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe batazoherezwa ku gahato mu Rwanda. No kuri iyi ngingo amategeko mpuzamahanga, cyane cyane amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'ay'ubutabazi mu bihe by'intambara niyaduha umurongo ngenderwaho. Bisobanuye ko gusubira mu Rwanda bigomba gukorwa ku bushake bw'umuntu atari ku gahato. Twabonye ko ibyo byifuzo byombi muri rusange byumvikanaga kandi biremerwa. Mu cyiciro cya kabiri FDLR nayo yemeye gusesa burundu umutwe wayo no gusubira mu Rwanda, ariko nabyo byashyizweho ibisabwa bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni uko ikibazo cy'impunzi kigomba kubanza gushakirwa umuti. Nk'uko nabibasobanuriye mu mateka make nabahaye mbere, ikibazo cy'impunzi nicyo cyabaye inkomoko y'iki kibazo. Ikibazo cyaturutse hanze y'igihugu nyuma y'intambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigeze igiramo uruhare na ruto. Icyo gihe ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi haracyari impunzi zirenga ibihumbi 300 kugeza kuri 400, kandi umwanya n'imiterere yazo mu mategeko ntibiramenyekana neza. Birumvikana ko niba iki kibazo kidakemuwe, ejo hazaza u Rwanda rwashobora kongera kuvuga ko impunzi zose ziri muri Kongo ari abarwanyi ba FDLR bashobora guteza umutekano muke. Koko rero ibyo byigeze no kuvugwa mbere. Niyo mpamvu ari ingenzi kwibutsa ko hamaze igihe habaho ibiganiro bihuriweho n'impande eshatu: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse na HCR, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Mu byumweru bike bishize, Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu yashyize umukono ku masezerano y'izo mpande eshatu agamije gutegura uburyo impunzi zazasubizwa mu gihugu cyazo. Igisabwa cya kabiri kijyanye no gusubira mu Rwanda ni imiterere y'umutekano n'uburenganzira bwa muntu. FDLR ivuga ko uko ibintu bihagaze u Rwanda rutaratanga ibisabwa byatuma abasubirayo bagaruka mu mutekano usesuye. Niyo mpamvu isaba ko ibihugu byo mu karere n'umuryango mpuzamahanga byagira uruhare mu gutuma mu Rwanda haboneka ibintu byizewe cyangwa impamvu zizewe cyangwa uburyo bwizewe kandi bwubahiriza uburenganzira bwa muntu, kugira ngo abazagaruka mu Rwanda babashe kubikora mu mutekano no kubahirizwa k'uburenganzira bwabo bwose.
twasobanukiye kandi twemera ko ibyo bisabwa bishobora kutubahirizwa ako kanya cyangwa se ntibyuzuzwe mu gihe cyihuse cyakwemerwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu twashyizemo ubundi buryo nabwo FDLR yarabwemeye. Twemeranyije ko niba ibyo bisabwa bitubahirijwe, abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo bazumva ko badafite umutekano uhagije wo gusubira mu Rwanda, bazahabwa amahirwe yo kwimurirwa mu kindi gihugu cya gatatu. Iyi ni ingingo ifite akamaro kanini kuko twe dushaka gukuraho icyo tubona nk'urwitwazo u Rwanda rukomeje gukoresha ku kibazo cya FDLR. Bityo rero nyuma yo kwamburwa intwaro no kuva mu bikorwa bya gisirikare, abazahitamo bazasubira mu Rwanda, ariko niba ibisabwa bitubahirijwe, abazabishaka bazashobora kwimurirwa mu kindi gihugu cya gatatu. Kugeza ubu hari igihugu kimwe cyo muri Afurika cyamaze gutangaza ko cyiteguye kwakira abo bantu. Hari n'ibindi biganiro bikomeje n'ibindi bihugu, kandi nabyo ni intambwe ikomeye. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa aya masezerano yasinywe na FDLR, tuzashyiraho kandi uburyo bwo gukurikirana no kugenzura gahunda yo kwambura intwaro, gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe no kubashyira mu nkambi. Muri uwo murongo wo gukurikirana hazashyirwamo abafatanyabikorwa bo mu karere, abo ku rwego mpuzamahanga ndetse n'inzobere zifite ubunararibonye muri iki kibazo. Ibyo bizafasha kongera icyizere n'ubunyakuri bw'iyi gahunda kugira ngo hatazagira uvuga ko ari gahunda yateguwe n'abanyekongo bonyine ku nyungu zabo. Bizadufasha kandi kwemeza ko ishyirwa mu bikorwa rizagenda neza kugira ngo mu mezi ari imbere iyi gahunda irangire neza, bityo u Rwanda ntiruzongere kugira urwitwazo rushingiye ku kibazo cya FDLR. Iyi ntambwe ikomeye irerekana neza ko bitandukanye n'ibyo u Rwanda rwakomeje kuvuga. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na guverinoma yayo biyemeje byimazeyo gushyigikira inzira y'amahoro. Twakoze kandi turacyakora ibishoboka byose kugira ngo twubahirize ibyo twiyemeje. Iyi ntambwe ni ikimenyetso gikomeye cy'ubwo bwitange. Bityo rero ubu noneho tuzashobora kongera gusaba, kandi tubishingiye ku masezerano ya Washington, ko ingabo z'u Rwanda zikurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta yandi mananiza cyangwa nta bindi bisabwa bibanje gushyirwaho. Ibyo nibyo twifuza kubagezaho uyu munsi. Suffisant de cet engagement et que nous allons pouvoir alors cette fois-ci exiger, encore une fois, ce qui est déjà une exigence des accords de Washington aujourd'hui, exiger le retrait sans condition des troupes rwandaises de la République démocratique du Congo. Voilà un petit peu ce que nous voulions partager avec vous. C'est une information extrêmement importante et pensons qu'il est important que l'opinion congolaise, que la population congolaise s'approprie également donc ce processus. Merci.